BKTV News ekskluzivno u Pećkoj patrijaršiji sa ruskim ambasadorom Konuzinom. Praznik Hristovog rođenja svečano je proslavljen i u Velikoj crkvenoj lavri, prestonici Srpske crkve i srpskog naroda, Pećkoj patrijaršiji. Prvi put u novijoj istoriji paljenju badnjaka i božićnoj liturgiji, koju je uz sestrinstvo manastira služio episkop lipljanski Jovan Ćulibrk, prisustvovali su i ambasadori Ruske federacije i Republike Belorusije, Aleksandar Vasiljević Konuzin i Vladimir Čušev. BKTV News bila je jedina prisutna na licu mesta, pa tako imate priliku da vidite ekskluzivne snimke. Dvojica ambasadora, Aleksandar Vasiljević Konuzin i Vladimir Čušev, u Pećku patrijaršiju stigli su na Badnji dan i to u trenutku kada je oko 400 Albanaca skoro blokiralo prilaz manastiru. Budući da oni nisu bili glavni razlog okupljanja albanskih demonstranata, diplomate su nesmetano došle do hrama. Badnje drvo isekao je i u litiji nosio vojnik NATO-a iz slovenačkog sastava poreklom Srbin. Meštani okolnih sela, srpski povratnici kojima je patrijaršija jedino saborno mesto, ali i vojnici NATO-a koji čuvaju manastir, okupili su se oko posne trpeze i gostiju iz Beograda. Olujni vetar prouzrokovao je nestanak struje i učinio da praznično slavlje bude nastavljeno uz sveće. U ime naše beloruske delegacije koja je došla, jedan iz Minska, jedan iz Beograda, da poklonim ovu ikonu. Ona se zove Sobor svih svetih zemlji Beloruske. To je za vaš hram, za vaš manastir. Poklon. Ovo je naš dar vama da se setite prije svega praznika rođenja Hristovog u Peći i pričešća ovde, a potom i svega. Это мне до конца жизни ее читать. Da. Вот когда прочитаю, можно будет закрыть глаза. Na božićno jutro liturgiju je služio episkop lipljanski Jovan, pričestivši sestrinstvo, ali i ambasadore. Njegova ekscelencija Aleksandar Vasiljević Konuzin podrobno se raspitao i u razgovoru sa Srbima, povratnicima iz okoline Peći, informisao o njihovom životu kao i nasušnim potrebama da bi im se u složenim uslovima život koliko toliko olakšao. Pećka patrijaršija je pokazala da je velika, da je jedno od onih mjesta u kojima se zbiva suština istorije sveta, suština istorije hrišćanstva, suština istorije crkve pravoslavne je potvrđeno time što su u nju, u majku svih srpskih crkava, došli naša braća, predstavnici Ruske federacije, predstavnici Republike Belorusije, da potvrde da je ovo jedno od onih mjesta koji su stubovi pravoslavne crkve, koja su vječna svjedočanstva te ljubavi Božje, te tog ikonomije domostroja Božjeg u kome se desio najčudesniji od svih događaja, a to je da je Bog primio ljudsko naše tijelo, postao čovjek, rodio se u pećini u svom smirenju i među nama poživio, sa nama stradao i za nas vaskrsao. Upravo tako sa ovom našom braćom iz Rusije i Belorusije, sa svima oni koji su okupili danas u okupiranoj i okruženoj žicama Pećkoj patrijaršiji, upravo zato je najveća radost reći Hristos se rodi. Poruku kosmetskim Srbima preneo nam je i ambasador Belorusije. Hteo bih da sa ovog svetog mesta poželim srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi prosperitet sa željom da se što više razvijaju. Чтобы православная церковь находила все новых и новых верующих, и ряды этих верующих были едины. Srpskoj crkvi želim još više vernika koji će sarađivati sa drugim sestrinskim crkvama, ruskom, beloruskom i svim ostalim. Srećan Božić, Hristos se rodio i s Rođestvom. Ovdje čovjek uvijek dobije novu energiju, dobije novu snagu, shvati ko je on, odakle potiče i šta mu valja dalje činiti. Posjeta dva ambasadora Ruske federacije i Belorusije, to su naše bratske zemlje i njihov dolazak baš u ovim teškim trenucima za Srbiju, za srpski narod, pre svega za monaštvo u patrijaršiji je veliki moralni čin. Oni su došli od srca da prenesu čestitke svojih predsjednika, svog naroda i ja kao Srbin, kao građanin
srpske države, zahvaljujem im se najiskrenije i želim i njima srećan praznik i da Bog da da na ovim prostorima zavlada mir. Dolazak gostiju iz Beograda velika je duhovna podrška kosmetskim Srbima, da kao što im je patrijarh Irinej i poručio u svojoj božićnoj poslanici, ostanu na zemlji svojih dedova i pradedova. Ipak nameće se pitanje, da li je poseta samo ovih ljudi dovoljna da tako zaista i bude ili bi se na ovom trenutno najvažnijem zadatku morala mobilisati čitava država, što ona nažalost nikako ne radi.